دما خوش ببینرین هجا ایرو هفت 2023 روزان روزا اینی بویا رو گشتنی هری سری که هری بالکش یل سرانسری جهان رودانا امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوشین جهان ده جوار پیشکش بکن. برای چاری کنه دما خوش ببینرین هجا دخته به اپراسیون اسرائیل یا سر جنینا شریعه روش آوادای دست پیکرن دانا که و جاره کردن پیامین گشبونا شرکت دجواری دنابرا اسرائیل و فلسطین ده دردکبن پیش ده ایرشا لشکرین اسرائیل یا لسر باجر نابلس یا لباکور شریعه روژاوا ده 2 فلسطینی هاتن کشتن و 1 جبریندار بو باسکی چکداری انیا رزگاریا گلیا فلسطینی راگ هاند کو ین هاتن کشتن شروانین وانن لشکرین اسرائیل روشا چارشمی لباجر نابلس دور لمالک گرتبون دبه وی کره دنا برا لشکرین اسرائیل و فلسطین ده شردرکت ده داخلونیا نویسکا هیوا سوریا فلسطین ده هات راگاندن کو دیرشا هیزن اسرائیل ده 2 فلسطینیان جیان خوش دزدانه هر وها کسک جبرین دار باید او را کرنه نخوشخانه باسکه چکداری انیا رزگاریا گل آ فلسطینی به داخلونیا که راگاند کو کسین جیان خوش دزدانه شروانین وانن ده داخلونی ده هات دیار کرن کو او کس روژا چارشمی لباشور نابلوسی تبلی ایرشا گل دجی اسرائیلی ببون. ایرشین اسرائیلی ین دسی تیرمه ده لسر باشر جنین یا شریعه روشاوا دابو دست پیکرن و نیزی 48 ساعتان جی دوام کربون. دیرشان ده 4012 فلسطینی جیانا خوش دزدان و 20 جی گران 120 کس جی بریندار ببون. برای یکیتیا اوروپا جبو اوکراین پشسازیا پاراستنا ایدی وجین دیگه یکیتیا اوروپا جبو وجاندنا پشسازیا پاراستنه یا لولاتین اندام چالاکی بیک آنین به وی آوایی دی خواستن که هیزا پاراستنه ین ولاتین اندام خورتر بکه لیتوی وی که یک جا آرمانجا دنیا سرکیا پلانا یکیتیا اوروپای اوکو پشتوانی جبو اوکراین زیده بکن و پیدوین اوکراین ین دواری چک و گلیان دجی چاره سر بکن. ولاتین یکیتیا اوروپا تخوازم ببن درمان برینا اوکراینا. جبر ویه که هول دیدن پرسکریکن اوکراینا یند پیدا کرنا توپ فیشک و موشکان ده چاره سر بکن. ولاتین یکیتیا اوروپا بوم جاره پلانک دانی. هات را گاندن گو ولاتین اندامن یکیتیا اوروپا دوه بشف بنونرین پارلمانتویا اوروپای را لسر پلانیل هف کر. لگوری ویه که یکیتیا اوروپای بشرط و مرجن مادی ین بالکش پیش سازیا پاراستنه یا اوروپای تشویق بکه و برفره کرن و زیده کرن کپاسیته یا خویا هلبرین مسوگر بکه. دمها گولانه ده کمیسیون یکیتیا اوروپای را که هاند بو کوب آرمانجا و جاندنا پیش سازیا پاراستنه و 500 میلیون یورو شبوچه یکیتیا اوروپای ورا وقتان دن. نهاجی اسپانیا سروکاتیا یکیتیا اوروپایت که. Y los españoles se van a dar cuenta de que hay formaciones políticas. وزیر پاراستنه اسپانیای مارگاریتا روبلس تکلداری پلانی گوت پیمانا گوشویدن هات داین نشانه یکدن آهولدان به وستان این یکیتیا اوروپای جبو پشتگیریا اوکراینایه لگوری وزیر اسپانیا اف پیمان هر وها بریارداری یکیتیا اوروپا جبو بهز کرنا تکنولوژی پاراستن و پیش سازی لی یکیتیا اوروپای نشان ده. د ایریشا 24 سبات 2022 روسیا سر اوکراین دای دست پکرنده ولاتین یکیتیا اوروپای راستیا که یمانیا خو یاد پاراستنه دید. پرانیا ولاتین یکیتیا اوروپا پشتوانیا اوکراین دکن. لیبریا ایریشش بر پاشگوه کرنا سیستم پاراستنه یلنا و ولاتین یکیتیا اوروپای نها اوکراین ایشاوی دکشینه. به 500 میلیون یورو کو کمیسیون یکیتیا اوروپیش بودجه وقتاندیه آرمانج اوگو پیش سازی لشکری یا وی بهتر هلبراندن سفربر بکه وجینه. لهفکرنا گو شوا بورید نابرا ولاتین یکیتیا اوروپا او پارلمانتویا اوروپای ده پیک هات پیوستش علیه کنسه و ورا پسند کرن و پارلمانتویا اوروپای بکه و دنگ دانه. جبر پرانیا ولاتان لسر پلان الهفکریه
خستناوی یا دنگدانê tenê pêkanîna rêgezan e. Serlêdana wê pîşesaziya parastinê ve jîne jî tê payîn vê mehê bikeve meriyetê. بله بریا لوتکیا ناتوی سرکوماری اوکراینی زلنسکی لناوا اوروپای دست به دانوستاندنان کریه هر ده نوا وان دانوستاندنان او گشتا خود جی ایدیل سر ریا ترکیه روسیه را گاند کو او هفدیتنا سرکوماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی او سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوان کو و ایرو لباجار استانبول بیکرنده ببالداری دشوپینن بردف کی کرملینی دیمیتری پسکوف دیار کرکو سروکی روسیه ولادیمیر پوتین جدید دمکه نزدوی به اردوغان را بجوه. هفدیتنا ایرویا سروکماری اوکراینی به اردوغان را دسری دلسر چارانوسا پیامانا کوردینیا گنم یاکو و ده هفده ترمه ده بقدبه. ده هفدیتنا زلنسکی اردوغان کو ویل استانبول بیکرنده ده پایین کو ده نابرا روسیه و اوکراینی ده پفگوهرتنا لشکران او ولاتیان جی ورا روژوی. سروکی اوکراینی بریا سردان اخویا بو ترکیه لچکه هفدیتن پیک آنی زلنسکی جاره کدن بالچان سرویه که کو ولاتی وی ده شری به روسیه ره پیدوی به موشکین دور آویش حیا او داخواز رادستگرنا وان دوباره کرد. سروک وزیری چکه پیتر فایل پشتی هفدیتن اخویا به زلنسکی ره راگاند کو اوی هلیکوپترین شر بده اوکراینه او پیلوتین وین لشکری جبو بکار آنینا بالفرین F-16 جی پرورده بکم. بله بینرین هجا هر به ایرانی ویجاری ام دوام بکن. ایران ادید خوازه لنوا ولاتین روشلاتا ناوین و بطایبت ولاتین عربان پرزگیری که انخوین که هنه چاره سر بکه دوی چارچوبه ده پشت عربستان سعودی ایران دخوازه وان دانوستاندنی انخواه لگل سودانی جی بریوه ببه. وزیران آبورویا کوردیناسیون تفگرا بی آلی هات لدارخست. Economic diversification, policy changes, لپایتخت آذربایجان باکویچ وینا وزیران آبورویا کوردیناسیون تفگرا بی آلی هات لدارخستن. وزیرین گلک ولاتان دی جوینه ده بشدار بون. وزیر کارن دروی ایران حسین امیر عبداللهیان و آلیکار وزیر کارن دروی سودان علی الصادق جی بشداری جوینه بون. لگور نوچین آژانسین فرمیین ایران عبداللهیان و صادق لناوندا کنگره یا باکوی هاتن باهب. او هفدیتن پشتی ناکوکین 7 سالان ین نابره هر دو ولاتان پیک هات. وزیران د چارچوبه باشکرنا پیوندی سیاسی آبوری و جهول را کرنا پرسگریکن دنا بره هر دو ولاتان دنی قاش کرنه. د سال 2016 ده داربکرنا 47 کسان جالی عربستان سعودی و گود ناوان د ملی شیعه جی هبو لإيران راستی برتکه کمزن هات. لولید خوپیشاندان هاتن لدارخستن. اولدجی بالیوسخانه عربستان سعودی الطهران و آواهی کنسولوسخانه مشهد ایریش هاتن لدارخستن. لسرویه که عربستان سعودی بحرین و سودان تکلین خوین دیپلماتیک ام بی ایران را قد کرن. امارات جی تکلین خود خست آسا کارمندین کار. کویتی جی بالیوز خول ایرانی وکشاند بو. عربستان سعودی و ایران ماها آدار ده بناو منکاریا چینه لسرجنو و آواکرنا پیوندی دیپلماتیک لحف کر. او یک جی بو صدم گو قشایت نابرا ایران و ولاتن عرب این حریم ده دست بحلین بکه. نهاجی ایران هول ده پرانیا ولاتن عرب را نابرا خوش بکه. بله بینرین هیچم به هایتی دوام بکن. جهان ده روشا آلوسیال هایتی تماشه دیگه تبی بانگوازین جواکا نابنتوی جی دستوردان نهاتیه کرن کمین کو خواه که مسوگرین عدالتی بناو دکن راگ هندون کو هری کم 267 چته هاتنه کشتن. نونرا نتوین یک بوی الهایتی ماریا ایسابل لکنگره اولکاریه یا نتوین یک بوی آخوی اوگوت در کتنا کوما کو خواکی مسوگرین عدالت بناو دکن آستکانو یا تولهویه لروشه زیده کر. بسالان روش الهایتی وهایه. جمعه نیسانه و بنوح آنگو اوفیسا یک گرتی یا نتوین یک بوی الهایتی حساب کر گو هری کم 264 چته
جهلا مسوگرین عدالت و هاتنه کشتن. شبرکو پولیس نکارن تندیا چتین کو پرانیا خاکا پایتخت پورتو پرنس کنترل بکن را بخن بن کنترل خو شینیان دست با اواکرنا کومن خو پاراستنه کر. جالیه دنوج وکانام نتوی نکاره ولاتا کی ببینه کو هزا دستوردانه یا کوش آلیه نتوی یک بوی و حکومتا هایتی و تخواستن بره و ببه. سکرتری گشتی نتوی یک بوی آنتونیا گوتیرش دششه تیرمه گوت گله هایتیت کابوسه که آسمایه او دروشک خراب دیه چتین زوردار گله هایتیه خستیه بن کنترل خو. گوتیرش روژا شمیه هفته بوری چوبو باجار پورتو پرنس. سکرتری گشتی دست نشان کرد گوبهی پیشکتنک رادیکال در روشا اولهیه ده چارەسەریەکە سیاسی یا مایندە و تەولێکەر چێنابە و بانگا خۆیاش بۆشاندنا هێزەکە ناونەتەوەییش بۆ پشتەوانیە پۆلیسان و تونەکردنا چەتەیان دووبارە کرد. ئەف بانگاوازی جارە یەکەم دمەها جوتمە هێداهاتی کردن تو بەرسڤ نەگرت. دگەل گۆ چەند وڵاتان ئامادەهیە خۆش بۆ بەشداربوونێ دیار کردژی لێژبەر گۆ دەستوەردانەک ji aliyê gelek biyanî ve tê meşandin kes bi dildarî pêşengî nekir. Ji bilî tund û jiyêl Haîtî nêzîkînî vê nifûsê ango 5.2 milyon kes hewcedarî alîkariya mirovî ne. Di nav wan de nêzîkî 3 milyon zarok hene. Di dîroka Ingilistanê de li dijî madeyên hejbir operasyona herî mezin hate li darxistin nêzî 200,000 madeyên esrarê di serdegirtinên Kurdînekirî de hatin desteserkirin herî kim 1000 kes hatin binçavkirin rêveberên Ingilistanê jî dibêjin ev operasyon di nava welat de bûye bingeheke baş. Polîsên Îngilterayê li dijî madeyên hejbir li seranserê welat operasyonekî mezin dane destpêkirin. Di operasyonê de bi nirxê 130 milyon sterlîn madeyên hejbir hate desteserkirin. Hat diyarkirin piştî şopandina mehekî ya yekîn yên polîsan operasyon îro bawayekî lez hat destpêkirin. Operasyona bi navê Operasyona Millek û weke serdegirtinên herî berferehiyên dîroka Welêt tê pênasekirin hatiye destpêkirin. Di serdegirtinan de herî kêm 1000 kes hatin binçavkirin. Ji wan 405 kes bi hincetên cuda hatin binçavkirin. Nêzîkî 200,000 nebatên esrarê hatin desteserkirin. Rayadaran diyar kirin ku hilbirîna esrarê ji bo rêxistinên sojdar çavkangiya dahatiye. Ji ber ku rêxistinên sojdar bi hev re di nava pêşbirkê de ne, ev jî dibe sedem ku şîddeta heyî zêdetir bibe. Bi sporê sûcên rêxistinkiriyê şefê Konseya Polîsên Netewî Steve Jobs got. Torên rêxistinekiriyên ku di hilbirîna madeyên hejbir de cih digirin bi tawanên giran yên din wekî şiddet û îstîsmarkirinê ve girêdayîne. Job diyar kir ku vê operasyonê sojdarên heytêk bir û ji bo operasyonên nû yên di nava welat de bû bingehekî baş. Di çarçoveya operasyonê de 20 çek û 26 kîlo kokaîn ku buhayê wê 1 milyon sterlîne hate bi dest xistin. Address 2 confirmed candidates factory. Mirovahî ji ber guherîna avhawayê bitirse û divê bitirse ji ber guherîna demsalan germahî û zuhabûna rewşa jiyanê jê zehmet dike. Zanyar hişyarî didin ku di guherîna avhawayê de serdemeke nû dest pê kiriye. El Nino ya ku bi sarkirina avên Pasîfîkê û daxistina pila germahiyê xwedî roleke serekeye ji dema xwe mehek heta 2 mehan zûtir pêk hatiye. Ev bûyer nîşan didin ku em di guherîna avhawayê de derbasî serdemeke xeternak bûne. Zanyar hişyariyê didin ku germahiya gerestêrkî ya navîn gihîştiya asta rektorê û divê divî warî de tedbîrên lezgîn bêne girtin. Di vê havînê de bayîn dijwar û şewatên daristanê li piraniya Bakurê Amerîkaya Bakur çend ji bûgerên neasayîne ku di van demên dawî de qewmîne. On the other hand, that means that we have 1/3 of the ice. Ji Enîstîtoya Lêkolînên Avhawayî ya Potsdamê Stîvan Ramstorff got.
نای پیش دیتن کو گرستێرکا me ji ber bikaranîna sotemengiyên fosîlê germtir bibe, lê ji bo me mirovan û ekosîstemên em pê vegirêdayîne xeternak e. Hin bûyerên ku nîşan didin ku guherîna avhewayî ketiye serdemekî nû evin e. Germbûna okyanosê, piraniya gerestêrkê dibin okyanosê de ye. Ji sedî not germahiyê ji ber gazên wekî karbondioksîd û metanê çêdibe. Di meha Nîsanê de germahiya okyanosa cîhanê 21.1 pilê zêde bû. Hevgirtina gaza serayê û destpêka pêk hatina El Niño weke sedema vê rewşê hat nîşandan. Xizmeta guhartina avhewayî ya Kopernikos daneyên germahiya okyanosê ya li Atlantîka Bakur û germahiya deryayê li nêzî Îrlanda, Brîtanya û deryaya Baltîkê nîşan dide eşkere kir. Dûmana şewata daristanê. Dûmana şewata ku ji Bakurê Kanadayê derketa asta hewayê li Rojhilatê Emerîkaya Bakur gihanda astekî xeternak e. Lê zanyar pêşbînî dikin ku şewat û dûmanê wê li Rojhilat bêhtir guhartinan bixwerebîne. El Niño ku avên Pasîfîkê sar dike û germahiya gerdûnî dadixist, meheke an du mih zûtir ji demên berê qewmî. Pispor dibêjin ku El Niño wê ji her demê bêhtir wexit hebe ku bihêz bibe. Rêxistina metrolojî ya cîhanê texmîn dike ku ji sedî not û heştê egeriya wê heye ku di nava 5 salên pêş de pilêya germahiyê jiya mîna 2016 derbas bike. Zanyar diyar dikin ku qeşaya deryayî ya li Antarktikayê de astekî rakorê de kêm dibe. Li gorî navenda daneyên berf û qeşayî yan neteweyî 27 Hezîranê rêşeya herêma qeşayê bi xwe girtî 11.7 milyon kîlometre çargoşe bû. Ev yek navîna dema sala 1981 2010 e. Lê ev dane 2.6 milyon kîlometre çargoşe kêm bûye. Li bajarê Milanoyê Îtalyayê de encama şewata li maleke kesên temenmezin lê diman de 6 kes mirin û bêtirî 8 kes jî birîndar bûn. Li bajarê Milanoyê Îtalyayê ji ber sedemeke nediyar şevê din agir bi maleke kesên temenmezin lê dimîne ket. Polîs, îtfaiye û ekibên tenduristiyê sewqê herîmê hatin kirin. Berdevkê servîsa agirkujiyê ya netweyî Luca Kerry ragand ku 6 kesan jiyana xwe ji dest dane û bêtirî 8 kes jî birîndar bûne. Wî got sedema şewatê tê lêkolîn kirin. Di avahiya agirpêketî de 167 kes diman. Şaredarê Milanoyê Josep Sala li cihêbûyerê daxuyaniyek de rojnamevanan û diyar kir ku şewat di demeke kin de hatiye vemrandin lê niştecihên malên yên ku kesên temenmezinin ji dûmana gur bandûr bûne. Dozgeriyê jî piştî bûyerê dest bi lêpirsînê kir. Berêbînerên hêja em bi vêya wê digêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta roja duşemê careke din birîn pêşiya we bibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.